Cha yazi I'll be honest khona into engicasule kanjani ngihleli ku-Facebook yabo mengi ku-Facebook ukubona lento ukubuka i-video kufana na ku-TikTok ubuka i-video kulandele another one after that so mina mengihleli ku-Facebook ngihlangane ne-video yomunye umfowethu ugqoka into e-red upake kwenye indawo mepakile through iwindow ukhuluma nomuntu wesifazane afike-ke lo sisi usethe ukukhula mumbuka afike lo sisi acele lo bhuti ukuthi yabo acela ukumenza izinto zakhona so you could pick up by the language ukuthi usisi udayisa ngomzimba acela ukumenza izinto zakhona noma mfethu kumkhotha nje umphambili nje it's very cheap yabo cheap 50 rand yabo ngazi uma ngizwe kahle ke pricing but ngizwile nje mfethu ukuthi akusiyona imali etheni yabo emcela uthi yabo singenza noma yini ubhuti athi hayi yabo akhuza ibhadi hayi umfazi wami uzothini but my thing was wenzani mfethu endaweni yabantu abadayisa ngemzimba cause mfethu yabona nje mina njengoba ngumuntu waseThekwini khona indawo ezizaziyo nathi ukuthi yabona ke kulela khona labani mushona le ngasemndeni khona abantu abadayisa imzimba yabo obviously mupaka eindaweni zabantu abadayisa imzimba they automatically assume ukuthi ufuna ukuzothenga ubufunani lapho in the first place okay fine bungazile ukuzothenga but usumrekhodelani mfethu mama abantu uzotshengisa bani uzotshengisa umfazi wakho uthi hey baby kade ngisendaweni yabantu abadayisa umzimba waqhamuka lo mama efuna ungidayisela ngamane ngathi no yini bafethu ayahlonipheni abantu already yabona mfethu angeke ngithi angisho kabi vele izosounda kabi impilo mfethu masikubeke endaweni where mhlambe as umuntu wesifazane kusefanele udayise ngomzimba wakho ngo-50 rand kunanoma yiphi indoda eqhamukayo ikwenze nanoma yini eyifisayo already mfethu ngokubona kwakho umhlaba usukushayile musu ungenayo enye option yokwenza imali ngaphandle komzimba wakho uzobona ngathi umhlaba usukushayile but uzothola ukuthi mfethu lo mama njoba esebenza lo msebenzi awenzayo abazi nokuthi ekhaya udayisa ngomzimba izingane nje mfethu zihle zibona umana ebuye ekhathele ngabo 7-8 ephethe nokudla noma igrosa ngosuku oluthize but wena mfethu because uyifunela ama likes bafethu usurecord uma wabantu ukuthi udayisa uzothola ukuthi mfethu lo mama uyasonta uhlezi mfethu esontweni ecela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngicela ungiphe umsebenzi ohlukile kunalo ngicela ukhanyise empilweni yami ngicela ulungise la kubheda khona uthothi nasesontweni mfethu abazi nokuthi wenzani but wena because of ama likes nokuimpress abantu ongabazi ku social media so record ivideo yamama mfethu ukuthi udayisela ubufunani lapho kwasekuqaleni bafethu ahlonipheni abantu awazi ukuthi yini eyenze uma aze agcine edayisa ngomzimba yabona mfethu umuntu wesifazane ophila kahle kanti futhi not even ophila kahle mawukhumbula kahle sisakhula sasibuza ukuthi sifuna ukuba yini asho omunye ngifuna ukuba udokotela ngifuna ukuba yini sonke mfethu sikhule sinamaphupho sonke sikhule sinezinto esifisa ukuzenza sonke sikhule sinezinto esifisa ukuba yizona sikhulisa ikhaya but izimo mfethu zangafana amakhaya mfethu akafani amaphakethe abazali awafani yabo tathakekho mfethu umuntu osile kahle wesifazane ekhanda ongasuka yabo nje ubungibona nje namhlanje ngipho umsenzini ongasuka avuke ekuseni athi sengifuna ukudayisa ngomzimba it's hard enough kumuntu wesifazane ukulala nabantu ababili mhlawumbe angazi ke mfethu angazi ngabanye but abo umuntu wesifazane mfethu umekuthanda ngisho kwamchithela kanganani uzolala nawe wedwa but akekho mfethu umuntu wesifazane usile uvuka athi ngifuna ukuyodayisa ngomzimba alale nalo abantu besifazane mfethu banalento yokunyanya yabo iyenzeka kunanoma ubanike khona mfethu umuntu okulale nayo uzu engathi mfethu khona into wrong oyenzile usuyayinyanya engathi ungavuka ugeze yabo
But bear in mind mfethu lo muntu uzothatha lo athathe lo akumnandi. But uyazama ukwenza imali because kuyena, according to her, she has no other choice. But here you are, you social media star. Uyamshutha. Ufuna ukuvunywa. Ibhedile mfethu lento oyenzile. Iyanyanyisa.